Ćao ljudi, dobar dan i dobrodošli u još jedan video na Slow Motion MN kanalu. U prethodnom videu koji sam snimao, koji se ticao Mercedesa, najavio sam početak radova na ovom svom super turbo dizel projektu. Rekao sam kad se prikupi određeni broj dijelova koji su potrebni da bi se radovi počeli, tada ću i početi. Dijelovi, evo ih pored mene. A za sve one koji do sada recimo nisu pratili kanal i ne znaju o kojem se autu radi, u pitanju je Mercedes 190D iz 1984. godine. Fabrički je bio sa 200D motorom. Ja sam u njega ubacio motor iz 1999. godine iz C klase, 2500 kubika turbo dizel na Bosch pumpu pod oznakom OM605 motor koji je jako pogodan za tuning i upravo to i radimo. Kada je u pitanju ljudi današnji video, imao sam u planu da postavimo ovu turbinu koju ovdje vidite na auto, ali prije toga ajde da se osvrnemo na ovaj set dijelova koji imamo na ovom improvizovanom stolu, jer rekao sam već u prethodnom videu, onog momenta kad pristigne dovoljan broj dijelova da se build započne, tada ću snimiti naravno novi video i počet ćemo da radimo na autu. Nećemo više pričati, nego ćemo početi da radimo da bi što prije stigli do kraja. Ali evo, ni bez priče ne može da prođe, tako da se osvrnemo na ovaj set dijelova, a da krenemo prvo ovo što je do mene. Evo je. Cijev, dobro, ovo je FI 89, ovo će poslužiti kao kraj auspuha, ali cijev za auspuh konkretno bit će FI 76 promjera od početka do kraja. Biće to auspuh sa čistom cijevi, bez ikakvih lonaca. Ovdje imamo i ovaj dio koji će ići, to sam u prošlom videu upomenuo, na turbinu, bit će spoj sa auspuhom. Imamo Dichtung T3. I naravno imamo jednu jako bitnu stavku koju je napravio Antonio Holjevac, moj drug iz Hrvatske. Napravio je ovaj adapter koji će povezati moju fabričku granu, odnosno granu sa 605 motora, izduvnu granu, sa ovom turbinom koja ima T3 ulaz-izlaz, ne znam kako se ovo zove. Jedini problem sa ovim adapterom koji je inače jako dobro napravljen, to su mi svi rekli, a i što se da lagano primijetiti, momak se zaista potrudio i lijepo je to izašlo i mislim da je kvalitetno jer ljudi znaju da imaju velikih problema s ovim adapterima, pucaju im, ekstremni su slučajevi da su i turbine završavale na ulici, ali ovaj je dobro napravljen. Jedini problem je što Antonio nije znao da sam ja moju granu izduvnu isportovao i proširio. Tako da je ovaj ovdje izlaz ostao jako, odnosno ulaz na adapteru je ostao jako uzak, tako da ću njega morati da isportujem i da proširim, što će biti prvi posao koji ćemo sad raditi kad ja završim sa pričom. Bolje mi je da manje pričam, više da radim, ja mislim da i vi to više volite da gledate, ali evo da vas upoznam sa dijelovima. Brzo ćemo ovdje traka za izolaciju temperature, a kad smo kod te trake nju ću staviti na crijevo koje izlazi iz interkulera i ide put usisne grane. A iza vidite jako bitnu stavku kad je u pitanju ovaj build, ništa manje bitnu nego recimo ova turbina, jer da bi se sav taj turbulentni, vrući vazduh koji turbina napumpa, na Bog te pita koliko pritiska, da bi se sav taj vazduh ohladio i bio pod optimalnom temperaturom i imao dovoljnu količinu kiseonika u sebi, tu je ovaj interkuler marke TurboWorks da završi posao što se tiče hlađanja. Njega sam kupio kod dobrih prijatelja kanala Autodijelovi Šćekić. Ljudi prodaju performance tuning dijelove za vaše automobile kao i za off-road vozila, a primarno naravno bave se prodajom autodijelova za vaše automobile. Ali naravno ne zaostaju u onome što je meni potrebno da završim ovaj build, tako da ću se često gledati sa njima i oni su jedni od rijetkih, ako ne jedini u Crnoj Gori koji se bave prodajom ove vrste robe. Tu je isto jedan proizvod koji će mi pomoći da svog Mercedesa operem kad završim ovaj build, jer već vidite kako je prljav naprijed, a da vam ne pričam kakav je pozadi, jer auto koji je dimio i ranije, gepek mu se zaprljao i vi to više ne možete da operete. Ali uz ovaj FX Protect Gravity Pre-Wash ću, nadam se, uspjeti da skinem većinu te prljavštine. Da li sam rekao sve što se nalazi na ovom stolu? Naravno. Ima tu još poneka sitnica od dijelova koju nisam ovdje prikazao. Tu su šarafi koji će povezati adapter sa granom i adapter sa turbinom. A kad je u pitanju turbina, za one koji nisu pogledali prethodni video, to je turbina Holset, originalna, naravno, HY35, mrvicu manja od onog legendarnog HX35 kojeg svi koriste za svoje turbo buildove, ali turbina koja će biti sasvim dovoljna za ovaj moj build.
A da biste čuli više informacija o njoj, isto tako predlažem da pogledate prethodni video koji je trajao 25 minuta i u kojem sam objasnio kako će teći kompletan ovaj build i šta će to biti sve potrebno da bi se taj build priveo kraju. Naravno, ovo je samo dio dijelova, neki dijelovi dalje treba da pristignu, neke dijelove treba mi sami da izradimo. Tako da, otprilike, to je to. Build koji će dovesti ovog Mercedesa 190 na 260-70 konja ove godine, a sljedeće godine uz dizel meken pumpu od 7,5 ili 8 mm na 350 konja počinje sad, a idemo da brusimo adapter i da malo proširimo ovu rupu. Ako budem ja to znao, ako ne, nastavit će neko drugi, jel? Što da ne? Šalim se, bit će to ok. Drugovi, prođe 20 minuta, a ja još nisam počeo da radim, jer sam uradio jedan fotoshooting, dobar kadar. Jedan fotoshooting za moju Instagram stranicu. Iz ovog kadra sam napravio jednu sliku. Bam! Tako da vas pozivam da me zapratite na Instagramu, jer sve ove stvari su mnogo prije izašle na Instagram nego što ih vi gledate na YouTubeu i tako to obično biva. Tako da za neke inside informacije zapratite me na Instagramu slowmotionmne i moj profil Stefan 600 Vic, kao i moje prijatelje Autodijelove Šćekić na njihov Instagram, naravno. Sad ćemo da brusimo. Znači, ovo je dio koji treba da proširimo, jer vidite da sam ja ovdje granu proširio, tako da i ovo mora biti jednako široko. Znači, treba malo se proširi, a ovamo je aparatura kompletna spremna. Sa ovim će da se brusi i mislim da će da skida to bez problema. Ajde da probamo. Ljudi, sat vremena kasnije, sat vremena brušenja kasnije, to izgleda sad tako, a treba još da se brusi. Idemo dalje. Za večeras dajem otkaz. Više sreće sebi želim sutra. Nakon što mi je sinoć, nakon 2 sata bušenja, otkazao svaki mišić na tilu, danas se vraćamo da probamo još više da proširimo ovaj adapter. Mada je to skoro ista sad širina kao grana, ako ne u pojedinim dijelovima negdje i malo veća. Mada sam uvidio da i grana može još malo da se proširi, tako da ćemo da nastavimo sad. Nije lako, ali je jako. Jer znate kako, od ovoga nam zavisi protok vazduha kad sve ovo sastavimo. Ako ne bude dobar protok vazduha, džabe velika turbina, džabe sve. Narode, da pristupimo globovanju. Još mali fine tuning i mislim da će biti u redu ovo. Ljudi, posle 4-5 sati rada bukvalno, samo sekund.
mislim da je to. Mislim da su trenutno i adapter i grana iste širine, što je bio glavni cilj. Naravno, uz to da se sve ovo proširi nekoliko milimetara, a vjerujte mi, za 1 milimetar treba sat vremena da se dobro znojite, jer ovo nije neka izrazito brza bušilica s kojom sam ja radio, a i ono slabo brusi, ovo je gusana grana, jako se teško brusi. Ali s obzirom da nemam neki profi aparat za portovanje, ja sam zadovoljan kako je ovo ispalo. Bitno je da smo ga proširili i omogućili da više vazduha prođe ovuda. Sad je samo ostalo da se operu i adapter i grana, da ne bi slučajno ostali neki opiljci unutra i možemo da počnemo sa sklapanjem ovoga na auto. Pazite ovo kako prevrnu hođe u granu, samo mali dio materijala koji sam sa nje obrusio. A evo sad... Da taknemo ovo malo samo sa 2000, da mi bolje legne onaj diktung, jer ću stari da ostavim, njega se neđe ranije zamijenio, a ono kažu kad se skine valjalo bi drugi da se stavi, ali stvarno neću, da vidimo. Ako bude puštalo, skidat ću opet, šta da se radi. Nedelja je, možda kupio bi ga sigurno, ali nedelja je, a danas mi se ovo baš radi i nešto sam raspoložen i onda ne bih za sjutra da odlažem, tako da diktunže, ništa od tebe. E pa ljudi, ništa ni danas od montiranja turbine izgleda, ali ovo je lijepo ispalo, vidite. Mnogo bolje nego prije, adapter isto sve ok, ali ovo mi se ne sviđa, sad ćete vidjeti. Vidite kako je ova površina, mislim vi samo možete da vidite, ne možete da osjetite, ova površina je hrapava, a baš ovdje neću imati diktung jer sam ovo proširio i nestandardna je veličina i oslonit ću se na onu masu za diktovanje auspuha koja treba bukvalno da začepi svaku poru da vazduh uda ne bi izdušivao kad se ovo stegne metal o metal. To je jako rizično, ali probat ću tako, ali da bih umanjio rizik, ovo ovdje mora da se poravna sve, tako da ću se čekati, pošto je danas nedelja, sjutra je prvi radni dan i ponijeću to kod nekoga da mi poravna, da kad namontiram se nadam da neće to dušiti. Tako da ljudi, nastavljamo sjutra. I evo nas novi dan i moj pomoćnik Aleksej, moj sestrić, koji je zahtijevao da bude na YouTube-u, je li tako Aleksej? Da. Bravo ti ga, hoćeš mi pomoći danas da završimo ovo? Da. A da li ti imaš uopšte pojma šta mi danas radim? Nešto u pitanje za autom. Jel? Za koji auto? Sa Mercedesom. Bravo ti ga. Vidiš Aleksej, odnosno evo i da vide ljudi, grana izgledala je ovako kako vam sad pokazujem u videu, a sada izgleda ovako, nakon što smo pošli i poravnali ovaj dio ovdje, da ne bismo imali problem sa puštanjem vazduha, to će biti dobro zadiktovano, nadam se, a grana izgleda bolje nego ikad, ja bih rekao, evo i sa ove strane ovako. Jel' tako Aleksej, izgleda li ovo lijepo, a? Da. Znači pomoći ćeš mi da ovo namontiramo, a? Da. Farbali smo se ovim sprejom koji trpi 700 stepeni i nadam se da će biti dovoljno. Trenutno nisam imao drugu opciju, ali mislim da je ispalo jako lijepo. I sad nam je ostalo još samo da osušim ovaj adapter i njega da ofarbam i onda možemo konačno da počnemo sa sklapanjem. I evo što sam htio prije da vam pokažem, uzeo sam isto novi diktung za izduvnu granu, tako da i to je kupljeno. Aleksej, dođi vam. Op, op, op. Sad je postalo sivo. Tako je. To je poenta. Mogu ja da ti pomogem. Samo nemoj da prskaš mene, bre. Pa neću. Evo ljudi kako to izgleda sad. Moj pomoćnik je već odustao od snimanja. Nisam! Adapter izgleda. Zaš se sa mnom!
Evo ti snimaj, drži. Snimi ljudima adapter kako izgleda sad ufarbano. Evo kako izgleda, kako je ufarbano. Adapter, jel tako? Adapter, da. Bravo. Adapter za što? Šta misliš? Za Mercedes. Za turbinu, jeste. Samo još da skinemo trake za par minuta. To je to. E sad dok se adapter osuši, sad ćemo da izbacimo auto na svjetlost da bi vi bolje vidjeli šta ćemo posle da radimo. Da otvorimo haubu. Evo kako izgleda Stefanova hauba unutra. Evo, skinuli smo trake sa adaptera. Tu je sve i mislim da je vrijeme da konačno ovo počnemo sve da montiramo. Grana je stegnuta. E sad je samo problem da vidimo da li će ovaj adapter kad se stavi ovako otprilike da li će ta turbina moći tu da stane. To me sad jako brine jer nešto kad sam ga prislonio ne izgleda mi kada turbina može tu da stane. Ali evo vidjet ćemo kako je Antonio to procijenio. Sad ćemo brzo. Tijesno, nije dobar raspon rupa. Prijatelji, skupili smo se u nadi da riješimo problem. Opet je ovaj čovjek morao da šrafa izgleda. Tačnije, ne bi možda morao da ja nisam bolesan. Vjerojatno sam dobio temperaturu. A prije svega temperaturu u glavu jer sam se nešto iznervirao. Nisu bile idealne, nije bio idealan raspon ovih rupa, mi to odmah u početku nismo uvidjeli jer ja sam trebao realno da stavim adapter na granu kad je grana bila napolje. Ja sam mislio bit će lagano to, pa sam ubacio granu pa sam htio adapter da stavim pa je onda iskočilo tu milion sićušnih problema da sad ne bi prepričavao. Uglavnom, nadam se da smo pri kraju. Evo, šarafimo izduvnu granu, jedan po jedan šaraf i nadam se kad stegnemo sve da ćemo moći da nataknemo turbinu i to je to za noćas i za ovaj video. I evo, posle 100 jada i muka. Boga mi, žargonski rečeno, muda to izgleda. Nema priče. Ali kratkog će ovo daha biti ovdje. Moramo je skinuti da se ponese kod nekoga ko će da mi pravi crijeva za dovod i odvod ulja. Jer ja nemam mogućnost ovdje pravljenja ploča, bušenja, varenja i tako toga. I nisu mi ta crijeva dostupna pa ću to povesti kod nekoga da to završi. E sad ne znam da li će se video ovdje završiti. Ako se ovdje završi, pozdravljam vas, vidimo se u sljedećem videu kad ćemo sigurno upaliti auto. Treba samo kad se napravi dovod i odvod ulja da se zamijeni ulje i onda se auto može upaliti. A ako se video ne završi onda ćete vidjeti turbinu spojenu i u ovom videu i ulje zamijenjeno i auto upaljeno. Tako da šta će od toga biti ne znamo, vidimo se. Ajde, probaj sad.